U našem narodu, poštovani gledalci, ili na našem tržištu prevlađuje mišljenje da je, ukoliko ste čvrsto odlučili da kupite novi automobil, najbolji period za to negde pred kraj godine, kada i uvoznici i prodavci žele da na što bolji način, na što efikasniji način isprazne svoje lagere pred nastupajuću godinu. Imam utisak da ima dosta istine u ovom mišljenju. Naravno, prošetali smo kroz neke automobilske salone, razgovarali sa nekim uvoznicima, distributerima o ovoj temi i u našoj šetnji shvatili i do Toyota Centar Beograd, ovde u Krnjači na Zrenjaninskom putu. Razgovaramo sa Markom Kruškom, direktorom marketinga, koji kaže da i kod njih neka slična situacija vezana pre svega za modele automobila Toyota koje oni prodaju, ali isto tako i što se tiče nekih servisnih akcija pred zimski period. Pa evo, Marko, da krenemo pre svega od automobila, od tih prodajnih akcija. Kažu da je dosta povoljno svratiti ovde kod vas, jer neki od najtraženijih modela imaju sniženja cena i do 3000 evra. Svakako, 4 modela, naša možda glavna modela su na akciji. Trenutno imamo na Yarisu, koji je naš najprodavaniji model, na ovom paketu koji se zove Trend, koji je i pravljen u ograničenoj količini, znači to što je sada raspoloživo, to je to, više ga neće biti, dolazit će neki novi paketi, ali vozilo sa ovim aluminijumskim felnama, sa kamerom za parkiranje, sa integrisanim Bluetoothom, touchscreenom i motorom od 1330 kubika i 99 konja, košta 12.190 eura. Takođe na akciji nam je i drugi model po važnosti Auris, model u C segmentu sa motorom isto od 1330 kubika u tera paketu opreme sa aluminijumskim felnama sa cenom od 14.200 eura, u koji su uključene i 4 zimske gume na poklon u skladu sa sezonom. Corolla, model ispred koga stojimo, to je Avensis. On je sada na tom popustu koji ste pominjali 3000 eura, model sa 2.0 dizel motorom u Luna paketu opreme, aluminijske felne, digitalna klima, dvozonska, tempomat, automatsko paljenje svetala, automatsko paljenje brisača, trenutno košta 21.990. I možda u istoriji najvažniji model Toyota Corolla u paketu sa 1.4 dizel motorom i takozvanom Luna Plus paketu, znači nešto malo obogaćenom višem srednjem paketu sa praktično istom opremom kao Avensis, sada košta 18.000 eura. Evo, pominjemo i taj zimski period, i kod vas u servis vraćaju pre svega vlasnici Toyota da opreme svoje automobile za vožnju adekvatno zimskim uslovima, stavljaju se zimske gume i tako dalje. Smislili ste, da kažem, jednu pogodnost, doduše nije nova, imali smo i prošle godine, ali da na vreme podsjetimo sve one koji žele da svoje letnje gume skinu, da montiraju zimske i da ne znaju šta će sa svojim letnjim gumama. Da, pa to je naročito pogodno u, kažemo, ovim gradskim sredinama gde ljudi žive u stanovima, gde nemaju garaže. Mi imamo tu uslugu takozvanog hotela za gume, gde za jednu veoma, kažem, pristupačnu cenu od 5.000 dinara svaki klijent koji zameni gume kod nas dobije u tu cenu postavljanje naravno i balansiranje točkova, postavljanje guma i 6 meseci čuvanja u adekvatnim uslovima u našem magazinu svojih seta sezonskih guma.